Ikaze kuri Semugeshi bayingana dossier analytique nk'ibisanzwe n'uruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro byibanda ku mutekano politiki na diplomasi. Reka twongere tubane kuri izi ngingo zigezweho mu minota mike aho munyuriramo byinshi mu buri kuvugwa ku Rwanda mpuzamahanga ariko by'umwihariko mu burasirazuba bwa hagati. Kora subscribe niba ari ubwa mbere dukurikiye, nkomeza gushimira kandi abaduha ibitekerezo muri commentaire. Hari byinshi bitwungura ndetse n'umurongo mushya w'ibyo dushobora gukomozaho, bifurije umugisha. Hanyuma rero dukomeje, Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gutegura ibitero bikomeye cyane uyu munsi mu masaha y'umugoroba ku masaha y'i Kigali mu Rwanda ndetse n'Igitega mu Burundi. Nkuko CNN yabyemeje, ni impande zombi zamaze gufata inyigo ikomeye yaho bagomba kugaba ibitero, ariko by'umwihariko ni ibitero bigamije cyangwa se bashobora kugaba ku nganda z'ingufu, ubwo ni inganda z'amashanyarazi, ariko hakaba harimo n'ingingo yuko hagize umuyobozi wa IRGC bacurwaho nawe batamusiga inyuma, cyane ko ibikorwa nk'ibi by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubwicanyi ku bayobozi ba IRGC bihora mu mboni z'abategetsi b'i Tel Aviv. Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baremeza ko Iran yamaze kurenga umurongo utukura nyuma yuko Iran iri kugaba ibitero bikomeye cyane mu baturanyi. Ni ibitero nk'ubwo mu kanya gato gatambutse, inkuru ndayikomozaho mu kanya. Ni ibitero bivugwa ko bagabye muri Emirati z'Abarabu. Mbere yuko mbagaragariza iyi nkuru, reka mbabwire ko ubwato bwa USS George Bush bwamaze kugera mu nyanja y'Abarabu, ni hafi cyane rwose mu nzira zerekeza mu kigobe cya Oman ndetse inakomereza muri Hormuz. Ubwato buri mu nyanja y'Abarabu bukaba bwikoreye cyangwa se buri kumwe n'indege z'indwanyi zisaga 65 ziri hejuru. Ubwo ni kuri kino gice twagereranya n'ikibuga kuri ubu bwato rutura bw'intambara, ndetse ngo ubu bwato bwa USS George Bush bukaba buje muri kiriya gice buje guha ubufasha ubundi izindi ngabo za Amerika zisanzwe ziri hariya. Hari ingabo zirenga 1500 zo mu mazi cyangwa se zo mu mutwe w'abamarine. Hari indege nyinshi z'intambara za Amerika zisanzwe ziri kugenzurira hafi ibera muri kiriya gice, hakiyongeraho kandi amato bivugwa ko arenga 100, amato ya destroyers y'intambara ya Amerika. Hanyuma kandi hiyongereyeho ubu bwato bwa George Bush. Nagira ngo tugaruke gato ku bitero Isiraheli, igitero Iran yongeye kugaba mu gihugu cya Emira z'Abarabu. Uyu ni umunsi wa kabiri wikurikirana Iran igaba ibyo bitero, ariko igitero cya mbere Iran yari yagihakanye ivuga ko ari manipulation cyangwa se ari jeu mortel yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bibahe impamvu yo gusubira cyangwa se kugaruka mu ntambara. Anga Iran igitero cya mbere yagihakanye, ariko aya masaha ashyira umugoroba joro dukozemo ikiganiro biravuga ko systeme z'ubwirinzi hari mu gihugu cya Emira z'Abarabu bari guhagarika misile ndetse na drone ziri kuraswa ziturutse muri Iran. Hanyuma kugira ngo iyi nkuru tuyigarukeho byimbitse, reka ndebe hano ndebe gato kugira inkuru tuyigarukeho byimbitse. Nagira ngo nyihuze n'iki gitekerezo cy'abanya-Iran, rwose igitekerezo gikomeye cyane. Ni mu gihe rwose iyi nkuru tuze kubana paka isoje, mbabwire kuri kino gitekerezo cy'iyi nkuru iri hano, iyi nkuru nciyeho, ariko ikaba ari inkuru y'ingenzi cyane udakwiye gucikwa. Ni inkuru ihishura ubushobozi bwa gisirikare bw'igihugu cya Iran. Hanyuma amakuru ndi gushaka hano, nibaze ko ipaje nayisize inyuma kuko byambabaza, ipaje nyishyize inyuma byambabaza, ko ari kugaragaza uburyo ibi bitero Iran irimo iragaba kuri Emira z'Abarabu ari ibitero biri kwibasira gace k'ingenzi k'ubucuruzi buriya iriya port ya Fraija. Niyo port ubwayo buri muntu uri kuri kiriya kibuga
kuri ngo ni icyambu ashobora kwambuka bidasabye ko aca mu muhora Hormuz. Ni ukuvuga ngo nacyo cyambu cyonyine kihariye. Ubwo buryo ngira ngo iyi page nayisize inyuma ariko nagitubuza gukomeza mu gihe nyiri kuvuga ku muhora wa Hormuz. Ubwato bw'ikigo Maersk buremeza ko bwaciye mu muhora wa Hormuz ndetse bugaca no mu bice bigenzurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Syria naval blockade bashyize hariya, babashije kuyitambuka kandi birabakundira nk'uko bari kubigaragaza ndetse nk'uko namwe muri kubibona muri aya mashusho ari hano. Hanyuma rero reka njye kuri iriya nkuru nari navuze, hanyuma iriya nkuru yindi yo ndaza kuyibagaragariza igaragaza uburyo iriya port ya Fura ija muri Emira z'Abarabu inzira ishobora gushoboka bidasabye ko ujya guca mu mazi y'umuhora wa Hormuz. Hanyuma rero umwe mu bayobozi bakuru muri Iran yatangaje inkuru yakuye abantu umutima. Ati, we would test a nuclear bomb if there were no Sharia or fatwas tomorrow. Ati ubundi twakwiye kuba tugerageza kirimbuzi iyo nta tegeko rya Sharia yari kuba rihari. Occident cyangwa se ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biri kuvuga ibijyanye no guhindura ubutegetsi bwa Islam ku bijyanye n'izi arme nucleaire. Hanyuma rero Iran ahangaha isa nkaho yahishuye ko ifite kirimbuzi. Iyi nkuru muyibike muri biravugwa. Iyi nkuru muyibike muri biravugwa. Igihugu cya Iran kiri gutekereza ibijyanye no guhindura itegeko rya Sharia ngo barebe ko bagerageza kirimbuzi. Iyi nkuru muyishyire cyangwa se muyibike muri biravugwa. Turaza kuyinonosora neza mu masaha ari imbere twamaze gukusanya amakuru menshi ayerekeyeho, turebe ubushobozi bw'aba baperesi niba koko ubu bushobozi bamaze kubwibikaho. Byatangajwe na Hossein Hajdeligan yungirije inteko ishinga amategeko, gushaka kuvuga ko ari vice president w'inteko ishinga amategeko muri Iran, niwe watangaje aya makuru. Bari gutekereza kureba uko bahindura itegeko rya Sharia ngo bagerageze kirimbuzi. Muyishyire muri biravugwa rwose, munyemerere mu masaha ari imbere hagati ya saa 3 na saa 4 z'ijoro mu masaha y'i Kigali n'Igitega mu Burundi, muze kuba muri hafi tuganire kuri iyi nkuru. Ndabona namaze gukusanya ibimenyetso byose bishoboka tuze kwivugaho. Hanyuma kandi ubutumwa bwa Abbas Aragachi, ibikorwa byose bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri buze gusubizwa kandi mu buryo bwa gisirikare. Hanyuma rwose nujya wumva ko Hormuz bifuza gukemura buri kimwe cyose kibereyemo mu buryo bwa gisirikare, ujye wumva ko ari ikibazo ku masoko, kuko ubu ibiciro byamaze gutumbagira. Kagunguru kari kugura hafi amadolari 120 arenga. Byumvikane ko atari byiza ku bijyanye n'isoko, bucuruzi ntago buhagaze neza. Iyi nkuru twayivuzeho kare, ibyerekeye ko Aragachi ari kujya mu Bushinwa, ariko kandi aho tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu biteganyijwe ko Perezida wa Amerika Donald J. Trump ashobora kujyayo nawe, aho azaganira na mugenzi we Xi Jinping w'Ubushinwa, ndetse ingingo buri iganirwaho ngo harimo cyane ibyerekeye umuhora wa Hormuz. Harimo ibyerekeye umuhora wa Hormuz, aho impande zombi zishobora kuganirira kuri iyo ngingo. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga mbere yuko dusoza izi quick updates, uburyo rwose navuga ko mwishimiye cyangwa se mwakunze muri benshi bwo kubagezaho amakuru yihuse kandi atarambiranye, ariko kandi akubira hamwe ingingo nyinshi ziba biri kugenda bivugwa. Igihugu cya Turukiya kiyobowe na Recep Tayyip Erdogan cyagerageje ICBM, ni zino misile zambukiranya imigabane, simply zizwi nka intercontinental ballistic missile cyangwa se ICBM.
iyi rero bayise iri mu kiturke bayise yiridiri mahan. Iyi misile kabuhariwe ifite ubushobozi bwo kugenda kilometero 6,000. ni ukuvuga ngo irasiwe Ankara hari amahirwe menshi yuko idashobora kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko umwanditsi w'iyi nkuru ati ibihugu nka Isiraheli n'ibindi bihugu byo mu Burayi ndetse n'Uburusiya bagomba kwitwararika kuri iri koranabuhanga rishya aba banyaturukiya bashyize hanze cyangwa se imisile yabo no binje mu bihugu bifite misile ballistique ishobora kwifashishwa cyangwa se ishobora gukoreshwa bibaye ngombwa mu gihe bibaye ngombwa mu buryo bwa gisirikare. Mu gihe bibaye ngombwa ko hari icyo bakora, izi ICBM zishobora kwifashishwa. Turuki nayo yinjiye ku ruhando rw'ibindi bihugu nyine bitunze ICBM. Hanyuma kandi ni Turuki imaze iminsi nakimbirana na Isiraheli cyane ko buriya Perezida Erdogan ari umwe mu bantu bagiye bagaragaza bashize amanga ko badashyigikiye ibitekerezo bya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, ndetse binavugwa ko Israel ngo yigeze gutekereza umushinga wo kureba ko batangiza intambara yifunguye ku gihugu cya Turuki kubwo kutavuga rumwe nabo ku mishinga itandukanye za politike zitandukanye hari mu burasirazuba bwo hagati. Hagenda habaho gukomakoma no kwibukiranya ko ibihugu byombi buriya Turuki kubyerekeye arme nucleaire ntago ivugwaho rumwe, ariko ni igihugu nacyo cyateje imbere cyane ibijyanye n'inganda zabo z'ingufu. Gusa publicly cyangwa se officially bivuga ko Turuki nta arme nucleaire igira. Gusa nk'umumambure wa OTAN hari resolution ya NATO aho Amerika yagiye ibika arme nucleaire mu bihugu bigiye bitandukanye, bikavuga ko ifite arme nucleaire ahantu hitwa Indege Airbase muri Turuki haba harimo intwaro kirimbuzi ariko zigenzurwa na Amerika. Ni ukuvuga ngo Turuki ntago ifite independence authority kuri izo ntwaro. Hanyuma ubwayo ikaba nawe ubiko bw'intwaro kirimbuzi zijya ikaba izifite bigeneye n'imishinga cyangwa se amategeko ya Amerika. Ariko bikavuga ko bitewe n'ubushakashatsi bamaze iminsi bashyira hanze mu bya gisirikare n'ibindi bitandukanye, ngo bigoye kumenya neza n'ibituruki ubu bushobozi rwose yitaho ufite cyangwa se ngo ubwibitseho, nubwo nyine amakuru nk'aya rimwe na rimwe akunze kugirwa ubwiru. Ariko ni igihugu kimaze iminsi giteza imbere cyane ibyerekeye ikorwa ry'intwaro, ndetse bafite n'amasoko menshi bacuruza muri Afurika n'ahandi mu byerekezo bitandukanye mu isi. Munyemere rero mbashimire, tuze kugaruka mu kanya gato ya ngingo tuyiganiraho, ubundi amakuru n'ibiganiro byacu byo aba ari akagaruka. Bifurije amahoro n'umugisha muhaye kandi muronke.